اگر درفت بده من از برسوا پرسات بدم از خوازم بگم وی برسوی شخوا ام وک انجمن اجتماعی کردی ام بینن پرزگریکا کردیان قضیه کردی بشکش قضیه سوری و بشکش قضیه آزادی و سربستی لش خلق سوری را جبر وی که اف شورش سوریا گوهات آواکرن یا دست پیکر 2011 حتی نها اف پرزگریک هی بجینب و یعنی اتخوازم بیجم یعنی چاره سکرنا پرزگریکا کردی تنی مثلا سوری چاره سر نابه یعنی مثلا حموب هوا گریدا یا دو اجی ایرو رجیما سوری حتی وی گاوا امتدت پیون هی نحاضر گو دیالوگ کردار بکی حتی نها و خواندنا رجیما سوری در ریاض ازگاه امنیره محسن یعنی اوکی اگر آماده بو یعنی مثلا اون سوری ده هی نگاه وی آسته بو بیجه كاك محسن يعني مثلا ورق التفاوض يعني كاتك دانو ستاندنا الجمع هي دستين ودا كم مثلا تنكري هردمي بيجي حكومتنا حاضره دكارت 24 ساعتان ده الوسط حكومتي ورا جوهرتن ضغطك سر حكومتي تشيبه كاتك دانو ستاندنا كو داخازين وقت ده هبن لبر دستي وهي مثلا هون داخوازن دست نشانکری محدد بچن شامه جو حکومت را ببیجن ام 1 2 3 4 وانتشتان دخوازن بله اشخوا ادبیجم از عین پرسیتا برسف ددم لکه کی درفت نادی من جبر کوی دنجی هنه گرگه میوان من دنجی باخ دیالوگ باش کرم درفت وقت میوانا بده مکاک دل بخوین یعنی پروژه ما هیا پروژه ما ام بینن پرزگریکا سوری بتوایی و پرزگریکا کردی دریا بریار ناف دولتی را حل دبید جنیف ده نمازه بریارا دو پنج چار دو یک هشت ام ایرو دیالوگ دنا یعنی اب هر دو حواله گونا آخفتن جی او جی هولدانه دکن گو تبلیوی شاندا گفتگو ببن لي حتى نهار ريل بيشيا وانا هاتي فكرن لام وك انجمن الاجتماعي ام بشكي سربخنا ديالوج دا وام دريا ائتلاف دا جيجبو سر مساله ائتلاف جي اتخازم ببيجم ايرو ريكفتنك ما برينها وحتى نهاجد نابرا مو ائتلاف ريكفتنك سياسيها دوي ريكفتني دا يك خالي سركه مبهبره مذكريه بيجن ما في قال كرد جور عهود ومواثيق ناف دولتي دبيت سوريانو دبجي بجيب به يعني الإقرار الدستوري بهوية الشعب الكردي في سوريا ما نتهني هم أولو ما ركفتنك ما بدف ما أمزكري ما ركفتنك بلقى ما بائتلاف رها ركفتنك سياسية يا دي جي ائتلاف أجر أم رخنا لبكن قالك رخنا مهنا لائتلاف إيرو نبوة دسهلات جو أم بيجن والله ائتلاف دسهلاته وما في قال كردي مجارك كورا ومثلا ائتلاف فنكن في شاشيتي ذا ائتلاف إيرو اوبوزيون او جي وك ما وك غير ما او اليك الي بامبر رجيمي دعوه ما في خلق سوريد کے ودناور ما في قلي كرد وبيماني كي بيمانك سياسي دناور مدى جبر في ادبيجم حتى ايرو جي تبحثا دولتا روسيا كر حتى ايرو دولتا روسي نغوت يا ازيد وك غرانتور اميد الي سياسي دا كاربن كردار حاضر ببن وفشاركيل رجيما سوري كن تني دولتا روسي بيجي وهون هرن شامي وبيرا گفتگو ابكن بلكي هون قزنجاب كن جبر بيجي اتخازن ببيجم رجيم سوريا حتى انها تعاملها السياسي بقضيه كرديره نكريا هي تعاملك امني دكي دريا دزغه امنيره وخندنا دكي دوقت جو دولته مظن وك امريكا وك روسيا دي كردا وخندن دكن بوارد رونن دغه خبدن قضيه وا هي رجيم سوري نغها في استه جو بيجي قضيه كردي قضيه ملتك يا لسر خاك اخويا دفي ام وقضيه